Youssef, c'est un sujet qui m'a sensible, Youssef. Et je comprends pas, Mara, Malish, c'est un des meilleurs attaquants, Ibrahim ou l'histoire du Maghreb. C'est un des meilleurs buteurs. Il a marqué toutes les compétitions. Il est dans un grand club, un très grand entraîneur, un des meilleurs de l'histoire, Mourinho. Donc, ممكن ما نعرف يمكن مورينيو اللي يمكن dans les meilleurs entraîneurs في العالم ولا شرا واحد لاتاكون ديال 20 مليون اورو. ممكن كنقول انا مورينيو مع الاحترام علاش انا ما عنديش ليتي ديالو يمكن كيفهم شويه في الكره. دونك خير علاش مورينيو كيفهم شويه في الكره دونك انا كنقول لا فهم شويه في الكره وكيقول خصو يعاونو انا غنتبع شويه ديال الثقه ديال مورينيو.